U nedjelju, tačno u 3 sata popodne, 20 trubačkih orkestara uperiše trube ka nebu. Zagrme sa Ovčara i Kablara. Nema toga ko se nije naježio. Počinje takmičenje. U varošici se nije primetilo da fali nekoliko hiljada ljudi koji su otišli da slušaju i bodre majstore trube. Nije manjkalo ni trubača, ovaj sa Elvisovom frizurom se baš trudio. Devojka na rolerima deli propagandni materijal, a ova stavila privremenu tetovažu. Miris pečenja i kupusa pritisnu Guču i Golica nozdrve. Ko spomenika trubaču, najpopularnije mesto okupljanja mladih, vri kao u košnici, dok trube u kafani Dragačevo prazne džepove raspoloženim gostima, momak koji sedi na trotoaru muku muči. A što piješ kad ti škodi? Boban Marković prekinuo snimanje svog najnovijeg albuma i taksijem stigao u Guču da sa sinom Markom svira svoj koncert. Takmičenje se završilo, podeljene nagrade, a orkestri se razišli ulicama i sokacima. Ovogodišnji dobitnik zlatne trube Dejan Lazarević iz Požege u pratnji svojih obožavaoca prolazi varošicom. Kolo se vije, na transparentu piše: cela Guča u ekstazi, aplauzi Deju Lazi. Orkestar ulazi po šatru Vajati, tu im se pridružuje 7-godišnji trubač, Aleksej, sin vlasnika Vajata, Vladana Radičevića. Gosti ustaju od stolova i nazdravljaju slavodobitniku, a on opušten, nadahnut i jak. Svira bolje nego na takmičenju. Devojke lepe i jedre zaigraše kolo. Žensko kolo za rastanak. Od momaka ni traga ni glasa. Sjeti smo se današnjeg članka u listu Politika, u kome izvjesni Steve Johnson iz Londona tvrdi ovo je najbolji festival na svetu, a između ostalo kaže: odnos devojaka i mladića je 5:1. Znači da je za momke ovo dobitna kombinacija, a oni piju pivo. Prošla ponoć, počela selidba. Pakuju se i prvi odlaze prodavci sa trotoara. Radnici komunalca počinju Sizifov posao čišćenja varoša. Bože, koliko je to teško. Njima sigurno prisedne svaki vašar. Na put kreće bela velika hladnjača.
Vozač nam maše i viče: doviđenja do dogodine, živela Guče.